Yeah. Top 5 Srbija vam predstavlja optičke iluzije koje su prevarile milione ljudi. U ovom klipu nećemo mnogo pričati kako biste uživali u iluzijama. Na 5. mestu skrivene stolice. Na 4. mestu beskonačni stočić sa čajem. Na 3. mestu nemogući potez. Na 2. mestu dobro poznata T-Rex iluzija. I na 1. mestu Ames soba, po nama jedna od najzanimljivijih optičkih iluzija. Hvala vam što ste gledali Top 5 Srbija, nadamo se da ste uživali u klipu i ne zaboravite da pogledate naš prethodni video kako biste saznali nešto interesantno, a do tada sve najbolje.